ake sibingelele kakhulu obingelelayo bathi udokotela ubaba kazinto ziyenzeka phela loyo ndoda edume ngokuthi siza abantu bacebe sinabanomzane esibakhile ukuthi babe lento abayiyo sizoba nomama esibakhile ukuthi babe yilezi zinto abayiyo ngifuna ukuthi kulesi sikhathi ke manje sikhuluma ngento eyodwa ukuthi unezingane wena ekhaya kodwa uxakeke nazo ezinye ayifundile inezitifiketi kodwa uhlupheka nazo kwayiwena ufundile uright kodwa uxakekile ayikho into sikwazi ukuyenza la kamhlongo njengale yokuthi sivuse phela lesiphiwo sakho wena owafumbatha naso noma wazalwa usifumbethe esandleni sakho ake sichaze lokho wonke umuntu umezelwe emhlabeni kusuke kukhona into eyisiphiwa sukeza naso ukuthi akafika phile ngase emhlabeni kodwa ngenxa yabachakaji bayayishintsha ke yonke lonto ingabisasebenza umuntu ahlupheke nesiphiwo sakhe kade siphiwa abalele thina lana kamhlongo sikhonela lokho ukuthi wena mawubona into zakho engahambi kahle buya uze kuthina sikulekelele ngabe mhlawumbe unengubo wazala umbethe kodwa uhlupheka nayo buya kuthina phela sikulekelele ngabe izinto zakho ziyaphambana nawe buya kuthina sikulekelele ngabe umshado wakho uyaphela buya kuthina sikulekelele ngabe uzwana nabantu bafuna ukushaya abantu ensizweni mohlangene ensizwa buya kuthina sikulekelele ngabe uboni kahle empilweni yakho uyasebenza kodwa imali uyazi ukuthi iphele lapha buya kuthina sikulekelela sikhonela lonto wena mezana usifonele nje kule number 083406 8658 manje siyakwazi ukulekelela phela angithi namanzi amnyama siyawageza la angithi nomsamo siyawugeza la angithi nedlozi siyaligeza la kodwa siligeza kahleke ngoba sinezigaba ezimbili wena othi awunali ikhaya imsamo wasekhaya umile kahle thina simenzana sikuthathe mase sikiso olwandle ufika uyogeza olwandle ufika uphalaza ugabhe mase uthatha le ngubo endala athi uyiqokele mase uyilahla khona mase uyabuya la kamhlongo sizokufaka ebhodweni esigodlweni mase ziyaqala into zakho iqhakaza ngaloko ukuthi sikuthwalise siyakwazi ukukulekelela thina phela sakhe lenhlanhla owavela uzalwe nayo ngenxa ukuthi kwakona ukuthwala kusibona abantu babonke khona abantu bavumayo khona ongabavumi angithi wena awufuni umuthi ukuthi usebenze angithi ukhonze enkonzweni engawagcina amasiko izakuthina ke phela ngeke sikushaye ingcaba ngesigcabe thina kuzoba ukwazi kwakho kuphela ukuthi usenzele ngikhuluma nawe mfundisi ongenali ibandla liyakubalekela ngizokhuluma nawe osebenza ngabantu abantu bayakubala ngizokhuluma ngawo inyanga abantu kodwa balapheki noma bafika bazokwelapha thina sithinta kule number ithona 083 406 8658 subscribe phela khona kuzokwazi ukuthi mangena amavideo Dr. Mhlongo uzwe ngensimbi nje nqenqe masu uyabona ukuthi khona amavideo amkhulu umhlongo azotholakala lesitholakala khona sitholakala endaweni yasemgababa bathi se-era 7 khona le eThekwini abanye bathi seDurban isikudla nje ulwandlu ungakamthathelwe estopini wena masuyehla masubuza kamhlongo zami ngisho amaphara yakwazi lokho akusiwena kuphela owazi nomunye uyakwazi wena uyobuza nje kuphela indlela kodwa wenze sure ukuthi uyabhuka phela ngoba kuyagcwala kamhlongo angithi asizwe nakuphela size nabo abanye abaxayekile ithi wena 083 406 8658 asibambane khona ke ushaya uDisemba nje na uhlambulukile njengabo bonke abantu qo sekunjalo siyabonana ngokuzayo siyabonga kakhulu.